So hi everyone, welcome back to my YouTube channel with a short mini vlog. So mentu yo ulai cakatagawi ke restoran ma pertui ke desi ehsas yang Rajasthani te yo phi mentu ya phi ma kani ke restoran vm ga hasil char just opposite outpost police outpost ma yang Karangpur te maju pui phi te pui chini ma tang kam I pnal te to I bru bam do dakha te ma pui phi ni nong bro e veg paise when you non veg pera te to kani ko plan la sudden plan ong tino he kai pilai bam I man ha kata ka vi ko kambo ong pi ga dha bala to he ma te hini te when you per non veg only veg yo pi em do am dakhare te kamnu yo bhi manite everything manite erokom interior design and all to yang Rajasthani to yang Marwari teman kata ko dah bag la kamte hese man design nge ka baro yang Rajasthani yang itu traditional baro te yo pinyo bima mentu kamnu kata ko dah bagi lene pa yo phiba roti design gi man kajak man yo pinyo phise man kata ko traditional lene ga tradition yang Rajasthan pa kam tu ki te of course manubati vitang kate le tang hawala yo te record ini video yo piyo pa ipiti pro le yo yang rim yang ja hawat ma te kamnu yo piyo bang pi mo utu da bala ne restaurant le je mo te nang kong nong chap te order ida ga cha vini ipiaji pokora atau alu pokora te alu pokora teman awu komodere ring te yo phi hapo ani restaurant ngachit bha man au ko jam ngara se te bha te lu sulang bro tem sing oper te pa yo phi kamnu man chalai la yo bang himan ha kani gawi ke ni dha bha wilyang man yo suka bito em tu bonfire la moi bruchong sor pathan te to rakam I bruchong choklo to of course dang yo iman pongkop ding bro tang kami bru bruchong cha sor te ki te ojo yo urusan angding bro nong ta rakam I te yo phi finally the order bami roti kata te I paneer jhul paneer ate vi dal kata da em so vi mix vegetable ma to iki yo phi poi vi thau veg te I bro yo phinong te bar de ready bhai yo kreh ibam katu kam order I te em gatu ko vi no he kai pa yo phi gatu din chasma gatu tuma ish ka khor tuma mahan biang re serve ki mahan biang re le gi nong ta ka ta khlan ho ko ong le kam te di le thui te bilang bangsur halai wa ka se man kam I bru wa sarom teman em lang kam gatu je bru teman te at least mana em wa kalam I kam I je bru introvert ong gi ma to I bru te malai ka chalai ma sngawi man dikwai le man unut ro ong di bor saromi te lai wa ka pathan ta ka bai ong boro ijai te yo phi serve ki ka te ma to bun ngut I teman te atli roti lenga vi to main de ti phi ki en kwa abam bare to de bam ja cholai no de bam ja te kadang bhatang ka te le man te bam he se ti roti yo dam bam he person yaw te yo phi ka te rang enjoy bhai ni I roti I te phi te oba I pnar te min te I ja he se tang ka te le to kadang teman te ho hini roti le te ka te yo phi yo enjoy bhai mo at least man sometimes teman yo phi bi kalik phi le ne bi pra ye pure lang phi le ne pra ki lang phi chi sen chi por ulai te yo bang hinong man at least man yo bu phi ka te ka memory mo ka memories for the future te yo phi kam nu man hini kam nu yo phi te ka bonfire te finally de bam de di te psi ai chepo itu te yo phi de mi de restaurant te de gani ka gari gani ka yong ka vi gani no hai kai kan thai se kan thai hi ya te yo lai no I mo te chwo lai I te yo lai bam kwai I mo chini te yo phre bam kai ti kwai man hap lai phi dukan hap thet phi ti misti pan ti yo phi uni lo restaurant he se oba dhaba hi uni le taw ni yo ma phi dabru o kate yo lai bam kwai to ki ipnar te min yo kwai re ti te man no oba I chong che sor te man to ku sen bam se che sen chipor yo phi per tu kwai le ti phi nu dukan nong wai jing ka mai te boy re so pho wi khajak he kwai te yo phi kate yo luan noi mo di person yaw mi I te luan le di person yaw he te tang kita paralok nga tip sabre re yo upro me phi tang kita mo please do subscribe and support me bye bye